افغانستان د ازادۍ 103 کلیزه ټولو هیوادوالو ته څوک چې داخل د هیواد کې وي او څوک چې د هیواد څخه بهر وي ټولو ته د زړه د کومې مبارکي وایم. 103 سالروز استقلال افغانستان مبارک باد. عيد سعيد أفغانستان بمناسبة يوم الاستقلال 103. Afganistan'ın tevhürsüzlüğünün 100. yılı kutlu olsun. د افغانستان د خپلواکۍ 103 کلیزه د ټولو مسافرو او هغه ورونه چې د هیواد په داخل کې دي مبارک وي. Dirgahayu untuk Afghanistan yang ke-103 tahun. Langkah kewajiban Afghanistan jangan terlalu ekasi tunggu ini nidahas dini subuh nidahas dini about prarthana kerasino yoge memang nidahas khai kaha manasik yoge arti kewajiban nidahas about patte wakila prarthana kerasino subuh nidahas dini. عيد استقلال سعيد دولة أفغانستان. Hampali yo tamam umat darher Afghanistan. Sanad guure da kasoo wareegtay xornimadoodii 103 Afghanistan. افغانستان د ازادۍ 103 کلیزه مو مبارک. زنده باد بیرق سیرنگی کشور. السلام عليكم. كل عام وإخواننا في أفغانستان بأمن وسلامة. نهنئكم بعيد الاستقلال 103. كل عام وأنتم بألف خير. Kami segenap persatuan pelajar Indonesia mengucapkan Sretan 103. rođendan nezavisnosti Afganistana. د افغانستان د خپلواکۍ 103 کلیزه ټولو افغانانو لپاره او پښتنو ته د مبارک وي. Murnar cika shekara 103 da samun 'yancin kai Afghanistan. Afganistan'ın bağımsızlığının 103. yıl dönümü kutlu olsun. السلام علیکم ګرانو افغانانو. زما د اړخه تاسو ټولو ته د ازادۍ 103 کلیزه د ټولو افغانانو او لر او بر پښتنو ته مبارک وي. আফগানিস্তানের সবাইকে 103তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা. Happy 103rd Independence Day, Afghanistan. سالروز استقلال افغانستان مبارک. Joyeux 103e jour de l'indépendance de l'Afghanistan. كل عام واخواتنا الافغانيه واخواتنا الافغانيات كل خير وسلام وصحه. كل عام وافغانستان فقره مسلم. السلام عليكم ورحمه الله. افغانستان 103 يوم آزادی مبارک. الله تعالی دین ایمان، الله تعالی دین حسین. يوم آزادی مبارک. 103 سالروز استقلال افغانستان مبارک شنا. สุขสันต์วันประกาศอิสรภาพของอัฟกานิสถานครั้งที่ 103. अफगानिस्तान को 103 स्वतंत्रता दिवस को शुभकामना. Joyeux 103e anniversaire de l'indépendance à l'Afghanistan. Счастливого дня независимости, дорогие жители Афганистана. د افغانستان د خپلواکۍ 103 کلیزه د ټولو افغانانو لر او بر پښتنو ته مبارک وي. افغانستان को 103वीं जश्न आज़ादी मुबारक हो. Selamat Hari Kemerdekaan Afghanistan yang ke-103. اوکې 103 کلیزه د ټولو افغانانو لر او بر پښتنو ته مبارک وي.